Igram Klaru Sič, učiteljicu baleta naše Ane Balint, glavne junakinje, koju Klara prima u svoj baletski studio kada joj dođe sa mamom, kada je još mala devojčica i otkriva zapravo taj dar koji Ana posjeduje. Ne samo kao učiteljica baleta, budući da su oni tu zajedno postali kao porodica, u Ani vidi zapravo i svoju i ćerku i svoju balerinu, na neki način i sebe i to što ona u životu možda nije ostvarila i onda na neki način sve svoje nade, sva svoja znanja, svu svoju ljubav kroz Anu daje. Tako da je uloga sveobuhvatna, nije samo jedna stroga i učiteljica baleta, nego vrlo emotivno, vrlo osjećajno, sa puno emocija, budući da je i Klara imala težak život. Uloga koju tumačim ne mogu da kažem da mi je strana. Ovaj lik je nekako ima dosta mojih nekih osobina, onih najbitnijih pre svega. Ono što je zanimljivo kod njega jeste što od kad uđe pa do kraja ima neku promjenu i desi mu se nešto što je toliko želeo. Ja tumačim ulogu Miloja, jednu dobričinu, jednu dobru dušu koji jako voli svoje prijatelje, decu, ravnicu, jedan veliki radnik, jedan pošten čovjek i to se u mnogome razlikuje od onoga što je u mene poslednje vreme pratilo da igram negativce, kriminalce i sve to, tako da je meni ovo jedna vrsta izazova. Ja se zovem Juri i direktor sam Bolšoj teatra, ove ustanove u kojoj se nalazimo. I prvi put imam ovako iskustvo da igram nekog ko je na tako ozbiljnom položaju i ko zapravo ima toliko velike zadatke pred sobom i veliku odgovornost, samim tim i velike probleme i tako da je. Tako da ovo je definitivno nešto novo što nisam imao prilike da radim i mnogo sam srećan zbog toga.